Assalamualaikum. Hah, waktunya kita ngelebok alias gegares alias madang. Bismillahirrohmanirrohim. Hah, madang biasa, mantap. Sayurnya sayur besan. Lauknya jeroan ikan. Oh, jeroan ikan. Jeroan ikan. Oh, sorry. Lalapnya daun kencur. Mantap sayur biasanya. Sambalnya. Lalapnya. Tuh, biji lobak. Pepes ikan peda. Mantap. Jeroan ikan emas. Nih, jeroan ikan emas tuh. Tahu nggak? Kalau jeroan berarti daleman. Isi perut ikan emas. Sayur besan. Pepes peda. Oh, pepes peda. Daun kencur. Pete bakar. Nikmatnya luar biasa. Wadidaw, pokoknya dah. Makanya pada madang. Dan banyak-banyak bersyukur, ya. Jeroan ikan mas. Tuh. Biji lobak. Ayo dah, madang, yuk, madang yuk. Mantap. Oke, cut.